Tipulah kalau kita cakap yang kita baca komen kita tak rasa apa-apa. Tapi bila memang selalu ada negative comment. Tapi bila kita dah sampai satu tahap, satu masa where kita dah tak rasa apa-apa dah bila orang dah komen negatif, kita dah macam abaikan benda tu. Kita jangan baca komen, kita jarang tengok social media. Sebab benda tu akan buat kita rasa down. Tipulah kalau kita cakap yang kita baca komen kita tak rasa apa-apa. Tapi bila dah sampai satu masa tu kita dah macam okay lah, sebab diorang ni tak kenal kita pun. Everything is on social media. You nampak apa yang kita nak tunjuk dekat social media. Diorang tak tahu off day kita macam mana. Bila kita tak ada dekat social media, kita buat apa. Diorang tak kenal kita ni as who we are. And I selalu fikir yang paling penting, orang sekeliling kita. Diorang accept kita macam mana. Diorang kenal kita macam mana. And for me tu paling penting bagi Ana lah. Sebab I know who I am, they know who I am. Itu yang paling penting. And kalau tak kacau kerja, and kalau macam production ke mana-mana ke suka kita, itu yang paling penting juga. For me, Ana tak akan ambil advice daripada orang yang Ana rasa tak penting bagi Ana. So for me, yang paling penting my family, my friends, my fans, my work, and semua orang yang kerja dengan Ana lah. Itu yang paling penting bagi Ana. Not at all. Sebab pemilihan Ana kenal Ana macam mana, family Ana kenal Ana macam mana, orang dekat dengan Ana kenal Ana macam mana, and that's the most important for me. Sebab at the end of the day, Ana ni, I'm just a human. I have feelings. Yang different antara Ana dengan netizen semua is Ana public figure. So of course, semua orang akan rasa diorang ada hak untuk komen. The difference is, Ana public, diorang behind the screen je. Ana tak kenal diorang. Ana tak kenal diorang. Mungkin kalau Ana kenal diorang, Ana boleh je cakap benda yang diorang tak suka dengar macam tu. Tapi I don't have a lot of time on my hands. Ana selalu sibuk dengan kerja. Ana tak pernah terfikir pun nak komen negatif pasal orang lain. I mean, for example, kalau bagi nasihat yang baik, yang cakap elok-elok tu, okay, Ana boleh terima lagi lah. Tapi bila setakat nak kecam, nak personal ke, nak compare Ana dengan orang lain tu, Ana rasa macam kerja lain ke. Biarlah, whatever lah. Janji Ana teruskan dengan hidup Ana, and that's the most important. Sebab everything is on social media. Okay. Like when kecil, I suka keluar. I like to go Pilates, workout, lepak dengan kawan Ana. Me time, enjoy, healing, tengok movie ke apa tu.